صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى واجعل اللهم من أوليائك الفائزين واجعل اللهم من علمائك العاملين يا الله واجعل اللهم من أوليائك الفائزين واجعل اللهم من علمائك العاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى واجعلنا اللهم من شهدائك الشاهدين واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله واجعلنا اللهم من شهدائك الشاهدين واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى واجعل اللهم من شهدائك الشاهدين واجعل اللهم من أوليائك الفائزين واجعل اللهم من شهدائك الشاهدين واجعل اللهم من أوليائك الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا
واجعلنا اللهم من شهدائك شاهدين الشاهدين واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين الفائزين واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى Rabbi ula intang gai 12 Asubab kaji tu bit fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia Rabbi ula tanggai 12 Asubab kaji tu bit fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia lahir janjungan ni ba Aminah sitan le ayah yang tan ne cinta umul bulun dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda lahir janjungan ni ba Aminah sitan le ayah yang tan ne cinta umul bulun dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda Rabiul awal tanggai 12 Asubab kaji tu bit fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia lahir janjungan ni ba Aminah sitan le ayah yang tan ne cinta umul bulun dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda lahir janjungan ni ba Aminah sitan le ayah yang tan ne cinta umul bulun dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda Rabiul awal tanggai 12 Asubab kaji tu bit fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin harta pihana sapu harta nekebah ngantulung Allah hansapu marah Nabi Muhammad anu yang yatim lagi miskin harta tihana hana musapu harta nekebah ngantulung Allah hansapu marah Rabiul awal tanggai 12 Asubab kaji tu bit fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia wafud ayanda ne tinggai donya musapu hana tinggai harta malingkan yang na harta nekebah sabah jariah limang baunta wafud ayanda ne tinggai doya musapu hana tinggai harta malingkan yang na harta nekebah sabah jariah limang baunta Rabiul awal tanggai 12 Asubab kaji tu bit fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangra Mekah tanah mulia
Gajah meribe jiwa lam kampung Allah yang tulung hantro jiteka gajah dung mate jipo le burung bate ji lambung atuh kepala gajah meribe jiwa lam kampung Allah yang tulung hantro jiteka gajah dung mate jipo le burung bate ji lambung atuh kepala Rabiul Awal tanggal 12 asbab kaji tu bifajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Gajah meribe jiwa lam kampung Allah yang tulung hantro diteka gajah dumate di pohole burung bate di lambung atuh kepala gajah meribe jiwa lam kampung Allah yang tulung hantro diteka gajah dumate di pohole burung bate di lambung atuh kepala Rabiul Awal tanggal 12 asbab kaji tu fajar lahir junjungan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia.